Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abarwanyi b'Alliance Fleuve Congo M23 batangiye kuva mu mujyi wa Uvira mu ntaki y'amajyepfo nk'uko byari biherutse gutangazwa. Ni amakuru yatangajwe n'umuhuzabikorwa M23 ushinzwe ujyanye n'amategeko politiki na diplomasi Bertrand Bisimwa mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuwa kane. Bisimwa yanditse ku rubuga rwa X ko ingabo zabo ziri kuva mu mujyi wa Uvira mu gikorwa kirangira kuri uyu wa kane. Ati turasaba abaturage b'abasivile gutekana, turasaba abahuza n'abandi bafatanyabikorwa kumenya neza niba Uvira irinzwe urugomo, intambara cyangwa se kongera kwinjizwamo abasirikare. Hari amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare n'imodoka za M23 bava muri Uvira, harimo amajwi y'abaturage basezera abo barwanyi. Ku itariki ya 15 kuza nibwo M23 yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira yari imaze iminsi mike cyane yigaruriye. Yavuze ko ari icyemezo gishingiye ku ntambwe yatewe mu biganiro by'Doha, cyane cyane isinywa ry'amahame shingiro ku itariki ya 15 z'Ugushyingo uyu mwaka, ko kandi byakozwe kubera ubusabe bwa Amerika. M23 yavuze ko ifite ikibazo cy'urugomo rukorwa na FDlr wazirindwa n'ingabo z'u Burundi, ko bityo abahuza bagomba gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano w'Uvira nyuma yo kuhava. Izo ngamba zirimo gukura intwaro mu mujyi, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi, ndetse no kugenzura agahenge binyuze mu kureza ingabo zitabogamye. Hari ugushidikanya niba ingabo z'abahanga zishobora kuzazanwa muri uwo mujyi uri ku rubibi rw'u Burundi na Kongo Kinshasa, cyangwa se niba usubira mu biganza bya FDlr n'abambari bayo. Ukuva muri uyu mujyi kwa Uvira ni kuvugaho rumwe n'abatetsi muri Kongo Kinshasa, kuko nyuma y'ubutumwa bw'abo barwanyi, umuvugizi wa leta ya Kongo bwana Patrick Muyaya yanditse ku rubuga rwa X ko ari ukujijisha agaragaza ibibazo byinshi bitashubijwe buri wese agomba kwibaza. Ubutumwa bwa Muyaya yaribaza ati ninde bagenzuwe niba ko barwanya M23 bavuye muri Uvira, ese ubundi bari bangahe, berekeje hagana hehe? Uyu mugabo avuze ko byakozwe ari ukujijisha ngo u Rwanda rugabanye igitutu cy'amahanga. Yanzura ko abasirikare b'inyeshyamba bavanyemo imyambaro bagasigara bigize abasivili mu mujyi wa Uvira. Patrick Muyaya yavuze ko icyo Kongo Kinshasa ishaka ari uko ingabo yita z'u Rwanda zibavira mu gihugu ndetse bagasubirana ibice byose byafashwe, havuga ko M23 ari umwana naho umubyeyi we cyangwa se papa witangiwe akaba ari u Rwanda. Birasa naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda yamushubije, kuko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko mu ntambara zimaze igihe zibera muri Kongo Kinshasa, umubyeyi ari Kongo Kinshasa, umwana akaba umutwe w'iterabwoba Fdlr. Yabigarutseho mu kiganiro na France 24 cyasohotse tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12. Minisitiri Nduhungirehe yasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa umaze iminsi yandika ku mbuga nkoranyambaga akanatangaza amakuru y'ibinyoma mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko u Rwanda ari umubyeyi w'umutwe wa M23. Ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda kivuga ko imvugo ari ikinyoma ko M23 igizwe n'abanyekongo bavukiyeyo baharanira uburenganzira bwabo nyuma yo kwicirwa abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye. Kuva uyu mutwe weguye intwaro mu myaka irenga ine ishize, ingabo za Kongo FARDC zivanze na Fdlr kugira ngo bashobore kurwanya, hanyuma Kongo zafashe umutwe w'iterabwoba gutera u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko mu ntambara ya Kongo umubyeyi ari Kongo Kinshasa naho umwana akaba Fdlr. Ati umubyeyi ni guverinoma ya Kongo, umwana ni Fdlr, nayo imitekerereze bibi n'ingengabitekerezo ya jenoside ituma abanyamurenge basukaho ibisasu bakicwa n'ingabo z'u Burundi nk'aho umuryango mpuzamahanga utabireba. Ni ikibazo cyo kurenga ku gahenge kemererwa mu minsi yashize, ariko kuva hasi mu masezerano yo ku itariki 27 Kamena, ariko ibitero bya drone n'indege ntibigeze bihagarara mu mezi 6 ashize. Mu gihe cyose ibiganiro bya Doha bya Washington byabaga, ingabo za Kongo FARDC n'iz'u Burundi nitwe bazarindwa bafatanyije kurenga ubwo gahenge kemererejweho, birasa mu bice bigenzurwa na M23. Kugeza ubu muri Kongo barirwa barwanyi ba Fdlr bari hagati y'ibihumbi 7 n'icumi. Minisitiri Nduhungirehe ati twizeye ko inama zitahaza urwego ruhe rw'umutekano uzongera kubaho kugira ngo haganirwe ku mwanzuro ugomba gukurikizwa, gusenya Fdlr no gusenya burundu umutwe w'iterabwoba Fdlr. Abahoze muri Fdlr basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo kuva yabaho, bigeze kugarura Desire Kabila igurirwa byari kuyifasha gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwitwa Major Ndayambaje bavuganye n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda avuze ko ubwo arere yenutse Fdlr yateraga u Rwanda ibikoresho ari Fdlr Laurent Desire Kabila wabibihaye. Asobanura ko ari uruganda rwakoraga intwaro yeguriye. Laurent Desire Kabila yishwe 2001 asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya Fdlr, ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi 2019 asubiza umutwe w'iterabwoba ubuzima. Muri icyo kiganiro kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yatangaje ko mpera z'icyumweru gishinzwe inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye mu nama igamije kureba ko hakemurwa ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Imyaka imaze kuba myinshi ibihugu byombi bitabanye neza, hamwe Burundi bushinja u Rwanda kubwima bashatse guri ku butegetsi 2015. Ikindi gihe bikava ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa Fdlr, ariko byose u Rwanda rwabiteye utwatsi. Mu bihe bitandukanye Perezida Ndayishimiye n'abandi bategetsi bagiye bavuga mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko bafite amakuru ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize Burundi bwafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. U Rwanda rwahakanye ibirego ruvuga ko iki gihugu bihana imbibi mu
y'Amajyepfo cyahisemo kwifatanya n'ingabo za Kongo Kinshasa zikorana na Fdlr, bityo ko nacyo gikorana na Fdlr. Ku rundi ruhande umujyi wa Uvira ugifitwe na M23 n'u Rwanda n'ubundi warushijeho gusubira inyuma, urundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwarwo. Minisitiri Nduhungirehe muri icyo kiganiro cyasohotse uyu munsi na France 24 ivuze ko ibirego by'u Burundi ari ibinyoma, ahubwo ari bwo bwarashe ku butaka bwa Kongo. Ati byose by'ahubwo ni ibisasu by'u Burundi byatewe mu mujyi wa Kamanyora, inabi byatumye abanyekongo bongera iwacu mu Rwanda mu Bugarama. Umunyamakuru wabaje Minisitiri Nduhungirehe niba hari ibiganiro by'ayo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, asubiza ko n'umera z'icyumweru ari bizahuza inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Ati ku ruhande rw'u Burundi inama yarabaye umera z'icyumweru hagati y'inzego z'umutekano za leta zombi kugira ngo baganire ku mwuka ukomeje kuba mubi. Dutekereza ko inama nizikomeza tuzagera ku gisubizo no ku mwuka mwiza mu karere no gusubira mu murongo wo gukurikiza amasezerano anyuranye y'amahoro. Ku ruhande rwa Kongo ibiganiro bihuza ibihugu byombi bikubiye mu bya Washington aho urwego rw'umutekano ruhuriyeho Joint Security Coordination Mechanism ruzakurikirana ibikorwa byo gusenya Fdlr no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Kugeza ubu amasezerano y'amahoro yasinywe tariki enye z'ukwezi kwa 12, ariko ko bikomeza intambara zituma atajya mu bikorwa. Fdlr igizwe n'abarwanyi barirwa hagati y'ibihumbi 7 n'10 kandi abenshi bari mu ngabo za FARDC zifatanye n'iz'u Burundi zirenga 20,000 zorerewe ku rugamba kurwanya M23 muri Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko inama z'urwego ruhuriweho rw'umutekano zasubukurwa hagiye kurebwa ku bijyanye no kurandura burundu umutwe wa Fdlr n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Kugeza ubu nta uzwi ugenzura umujyi wa Uvira uretse gukeka ko ingabo za leta zasubira n'uko zayirukanwe. Ku rundi ruhande ariko ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko Uganda iri gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bakiga ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo Kinshasa, cyane cyane gukazwa kwa M23 ikomeje kwigarura intara y'Kivu y'Amajyepfo. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko umwe mu bategetsi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yemeje ko inama ihari ku cyumweru gitaha bakazagaruka ku muvuduko wa M23 ndetse n'itesekara ry'umutekano muri iki gihugu giherutse kwinjizwa muri EAC. Iyi nama izabera muri Uganda ngo yabinagamije kurizaho intambara yeruye ishoboka muri kano karere kose kuko amarenga yayo yaciwe ubwo M23 yo gugaza Kamanyora igafata Uvira. Icyo kinyamakuru cyavuze ko na Amerika yabonye ko akarere kari mu mwuka w'intambara igashyira igitutu ku Rwanda irushinja gufata Uvira, ariko Uganda ivuga ko nk'igihugu gihana cyane imbibi n'uburasirazuba bwa Kongo ikwiye kugira uruhare ngo uyu mwuka ututumba w'intambara ucururuke. Ibihugu byo muri kano karere byatuwe ntibiramenyekana ndetse u Rwanda na Kongo ntibyashubije umunyamakuru bazaga niba bizitabira, ariko ngo inama ni icyitonderwa kuko isaha yose aka karere k'ibiyaga bigari kakwisanga mu ntambara ikomeye. Naho nibura imidugudu 3 yongeye gufatwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa SNDH. Imirwano ibiri muri gupima Bashari Mukoto Sheferiya Bashari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru hari mu ijoro ryo kwa 2 shyira kwa 3 muri kuno kwezi. Naho muri Kinshasa amakuru avuga ko Maître Paul Ramazani umuhungu w'umunyapolitike Fdlr Ramazani nawe wafatiwe Kinshasa mu buryo busa nko gushimutwa. Amakuru agera mu kinyamakuru Actualité CD avuga ko yatawe muri yombi agana saa 4 z'ijoro akuwe muri restaurant ya Rupare iherereye mu gace ka GB muri komini ya Kitambo. Imyirondoro ndetse n'inzego zamufashe nawe rero kugeza ubu ntabwo biramenyekana. Ifatwa ryerije nyuma y'iminsi itarenze 2 hafashwe umubyeyi we Fdlr Ramazani utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo akaba n'umunyabanga mukuru wa PPRD ishyaka ryoza n'umukuru w'igihugu uri mu buhungiro Joseph Kabila Kabange. Mbere y'uko gatatu umugore wa Shadari yari yigaragambirije imbere y'ambasade ya Amerika i Kinshasa yamagana itabwa muri yombi ritemewe n'amategeko ry'umugabo we avuga ko asangana mu bibazo by'ubuzima. Kwa gatatu ariko kandi perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi yangiye kuvuga ubwo abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo SADC bari bateraniye mu nama idasanzwe. Iyo ni inama y'abayifashije ikoranabuhanga. Urubuga Actualité CD rwatangaje ko amasoko yarwo yaruhaye amakuru ko perezida Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yimwe ijambo muri iyo nama kubera amadeni igihugu cye kibereye mu muryango wa SADC. Aya madeni ashingiye ku misanzu y'amafaranga Kongo itigeze itanga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa SAMIDRC. Ibihugu birimo Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo byari byoroheje ngo muri ubwo butumwa ngo zihangane M23 mu gihe ibindi bihugu byasabaga umusanzu w'amafaranga mu gushyigikira izo ngabo zageze mu burasirazuba bwa Kongo mu kuza kw'imyaka 2 ishize zikaza gutsindwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Amakuru avuga ko Kongo Kinshasa itigeze itanga imisanzu ko ndetse yari yarahawe integuza ko nitishyura akabaka $50 z'amadolari y'Amerika izafatirwa imyanzuro irimo gukumirwa muri bimwe mu bikorwa by'uyu muryango ndetse no kwimwa ijambo. Ibihugu bya Seychelles ndetse na Komore nabyo biri mu byabujijwe kugira icyo bivuga muri iyo nama yewe na Afurika y'Epfo. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida Kaguta Museveni yasabye abaturage ba Uganda kudashukwa na Robert Kyagulanyi Bobi Wine werutse gutangaza ko abaturage bashobora kurusha imbaraga abagize inzego z'umutekano ko baruta mu mubare. Kyagulanyi Robert wo mu ishyaka NUP rimwe bahabwa amahirwe yo kuzangana bikomeye na Perezida Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha mu kwa mbere. Uyu munyapolitiki yarutse gutangaza ko abaturage bashatse bahangana n'abashinzwe umutekano kuko Rwanda rwagurutse batabarusha imbaraga kuko batabaruta ubwinshi n'ubwo bwose baba bafite imbunda. Museveni yagarutse ku
myitwarire cyagoranye bazatana mu matora y'umukuru w'igihugu ubwo ari mu gace ka Kisozi mu rugo rwe. Ni mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu muri Uganda UBC ndetse no kuri radio zitandukanye. Museveni yavuze ko abaturage ba Uganda badakwiriye kumva cyagoranye ushaka kubashora mu myigaragambyo. Ati numvise cyagoranye avuga ngo abasirikare ni bake ngo bigaragambye ni benshi. Ni ukuri nimwumvire cyagoranye, nimwumve ibya cyagoranye kuko bitarimo kureba kure, kubera ko buri musirikare afite amasasu 120 mu mbunda. Ibyo mu mibare mukuwe n'umubare w'abasirikare namwe mwumve muri bakuru. Iyo uvuze ngo abigaragambye ni benshi banze ubone umubare w'abasirikare, mwebwe mugende mutore ntawe uzahungabanya Uganda uzabigerageza zicuza. Perezida Museveni yatangaje mu gihe mu bikorwa byo kwiyamamaza bya cyagoranye amaze iminsi yagaragaramo akavuyo n'ibisa n'imyigaragambyo ku buryo bisaba kwitabaza inzego z'umutekano. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ateganyijwe mu kwezi kwa mbere tariki ya 15. Museveni umaze imyaka hafi 40 ubu niwe uri guhabwa amahirwe yo kuzongera kwegukana intsinzi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banitswe guverinoma ya Kenya yatangaje ko haciye mu gihugu barenga 18 b'abanyakenya bari mu bice bikomeye mu Burusiya nyuma yo kuvuga ko bari barajyanwe binyuze mu buryo bwo gushaka abasirikare bifashishwa mu ntambara igihugu gihanganyemo na Ukraine nk'uko byavuzwe mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibibazo by'abanyakenya mu mahanga. Bamwe mu batabawe bari bafite ibikomere nyuma yo kwisanga mu kigo cya gisirikare mu Burusiya. Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi yavuze ko aba baturage baciwe binyuze ibikorwa bya diplomasi byabujwe na ambasade ya Kenya i Moscow maze bagasubizwa mu gihugu bakoresheje impapuro z'agateganyo z'ingendo hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwa 12 muri uyu mwaka turimo. Mu kwezi gushize Minisitiri Mudavadi yihanangirije ko imiyoboro yo gushaka abasirikare igamije abanyakenya ikomeje gukora, yongeraho ko abanyakenya barenga 200 bashobora kuba barinjijwe mu gisirikare cy'Uburusiya kuva mu ntambara yatangira 2022. Guverinoma yatangaje ko baciwe bose bazahabwa ubufasha mu by'imitekerereze no mu buzima bwo mu mutwe ndetse bakazinjizwa muri gahunda yo kongera kubasubiza mu buzima busanzwe iyobowe n'urwego rwa leta rushinzwe abanyakenya baba mu mahanga. Iryo tangazo rivuga ko Kenya iri gukorana n'Uburusiya mu biganiro bigamije kurekura no kugarura abandi baturage bagizweho ingaruka ndetse ikaba inaganira na Ukraine ku byerekeye abanyakenya bivuga ko bafunzwe nk'imfungwa z'intambara. Abayobozi basabye cyane urubyiruko rw'abanyakenya kugenzura neza amakuru y'akazi babona mu mahanga binyuze mu nzego za leta zemewe kugira ngo birindwe mu mutego w'amatsinda y'ubwambuzi n'uburiganya ashingiye ku gushaka abasirikare. Nubwo leta ya Kenya ivuga ko irimo gukora ibishoboka byose ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bihagarare, Paul Adoch umuyobozi wa Trans Kenya umuryango uharanira kurwanya icuruzwa ry'abantu yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko ingamba zikirwaho azifata nk'izitagihagije. Mu gusoza amabwire ko guverinoma ya Trump yatangaje igurishwa ry'intwaro rifite agaciro karenga miliyari 11 z'amadolari, ni hafi tiriyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Taiwan, ririmo imbunda zirasa ibisasu byoherezwa kure, rocket launchers, ibisasu byitwara ubwabyo n'ubwoko butandukanye bwa za misile. Iri gurishwa rikiri mu nzira yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Amerika rizaba ari ubwa kabiri rikozwe ku gihugu cya Taiwan kuva Donald Trump asubiye muri White House. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara bwigometseho bwamaganye iki cyemezo, bwavuze ko kibangamiye bikomeye ubwigenge n'umutekano n'ituze ry'igihugu cy'Ubushinwa. Minisiteri y'ingabo ya Taiwan yashimiye Amerika, yavuze ko irigurishwa n'ikirwa mu ngiro rizabafasha bakabasha kwiyubakira ubushobozi bukomeye bwo kwirwanaho n'ubudahangarwa. Amerika isanzwe ifitanye umubano na Beijing wo kuba Taiwan kandi imaze imyaka myinshi igendera ku murongo wa diplomasi w'akataraboneka. Ku rundi ruhande ariko ikomeje kuba umufatanyabikorwa ukomeye wa Taiwan ndetse ikaba ari intwaro nyinshi. Iri gurisha rike ry'intwaro ryarakaje Ubushinwa bwongereye igitutu kuri Taiwan mu myaka ishize binyuze mu myitozo ya gisirikare no kwinjira kenshi mu mazi no mu kirere cyayo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Guan Jiakun yavuze ati Amerika irashaka gushyigikira ubwigenge bwa Taiwan ikoresheje ingufu ariko bizayigaruka kandi kugerageza gukumira Ubushinwa ikoresheje Taiwan ntibizashoboka. Yongeyeho ati bizihutisha gusa inzira ijya ku miterere y'akaga n'imvururu mu nyanja ya Taiwan. Izi ntwaro nshya ziteganyijwe kugurishwa zirimo High Mobility Artillery Rocket Systems zifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari n'imbunda za Howitzer zifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari nk'uko byatangajwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe umutekano w'igisirikare ku mugoroba wo kuwa gatatu. Ingano y'izi ntwaro zizagurishwa zose zaba ziruta kure ibyagurishijwe inshuro 19 byagerera kuri miliyari 8 n'ibice 38 z'amadolari mu gihe cya Joe Biden. Departement ya Amerika yavuze ko kugurisha izi ntwaro behesha inyungu Washington mu gushyigikira Taiwan mu gukomeza kuvugurura ingabo zayo no kugira ubushobozi bwo kwirwanaho buri ku rwego rwo hejuru. Ubushinwa bumaze igihe buhiga kwigarurira Taiwan kandi ntibwigeze buvanaho amahirwe yo gukoresha ingufu kugira ngo bubigereho. Ni icyago gikomeye kuri Taiwan, ikaba inateganya kongera ingengo y'imari y'ingabo ikagera kuri 3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu umwaka utaha no kugera kuri 5% muri 2030. Mu kwezi kwa 10 Perezida Xi yatangaje kubaka systeme y'ubwirinzi bwo mu kirere isa n'igipfundikizo cyo kurinda ibitero by'abanzi atavuze Ubushinwa mu izina. Ubushinwa bukomeje kwitwara nk'ufite imbaraga mu karere bigatuma butera ubwoba abaturanyi binyuze mu bikorwa bidasanzwe. Muri Kamena Ubuyapani bwagaragaje impungenge nyuma y'imyitozo idasanzwe y'indege z'intambara z'Ubushinwa mu nyanja ya Pacific. Vuba ibyo bihugu byombi byongeye guterana amagambo ku gitekerezo cya Minisitiri w'Ubuyapani ko Ubuyapani bushobora kuriza ingabo zabwo mu gihe Ubushinwa bwabugabye igitero kuri Taiwan. Ibibazo byarushijeho gukora muri uku kwezi ubwato bw'impande zombi ndetse indege z'intambara z'Ubushinwa zigatunga radari ku ndege z'Ubuyapani.